እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ከፈቀደ ማለት ስፈልግ ምን እላለሁ? እግዚአብሔር ካለ ኦኬ እመጣለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሄን አደርግልሃለሁ እግዚአብሔር ካለ ለማለት what expression do we use? if God wills ካላችሁ if God wills I'll visit you. Okay? I'll buy a brand new car if God wills. ፈጣሪ ካለ ለማለት ነው። I will accept mastery over you if that is God's will. Is God's will is God's will. ሰከንድ በጸሎት አስበኝ ለማለት ወይ በጸሎትሽ አስቢኝ ጸልይልኝ ለማለት ስንፈልግ ምን ኤክስፕሬሽን እንጠቀማለን? keep me in your prayer ካላችሁ that's correct. keep me in your prayer. keep me in your prayer ጸልይልኝ ለማለት ነው። Please join me in keeping them in our prayers. But please keep her in your prayers. third one እየጾምኩ ነው ለማለት ጾም ላይ ነኝ እየጾምኩ ነው ለማለት I'm fasting ካላችሁ that's correct. I'm fasting. I'm on fast እንላለን። I'm fasting ግን ይባላል። I'm fasting. ጾም ጨርሻለሁ ለማለት ጾሜን ጨርሻለሁ I've broken my fast. I've finished fasting ይሆናል። I've broken my fast ካል ይሆናል። I've broken my fast. ጾሜን ጨርሻለሁ ለማለት I'm fasting for enlightenment. I'm intermittent fasting. ይሄኛውንስ ትርጉሙን በእንግሊዝኛ ልላችኋለሁ እናንተ ትርጉሙን በአማርኛ ትነግሩኛላችሁ። May God's peace and blessing be upon you. May God's peace and blessing be upon you. ምን ማለት ነው? ትርጉሙን ኮሜንት ቦክስ ላይ አድርጉልኝ። Thank you so much.